The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer, BDO. Ka KSU Southwest Khasi Hills rengkat kinong alam na ka KSU Sengkeme hak arpu pratrik urisau arajar arpusan klara ke ya kesngi anti uranium de da kebakan mau buram ke jing lapsan senam ke jing klatno ime spility lengdo langren hak yeng sa jung I kebadan ke sinong dom yasiat hak district Southwest Khasi Hills. Hak ni kesngi le dan rengkat kinong alam ke KSU Sengkeme kinong alam bagi dikot ngi unit boper rengkat bagi bahaya yang bahasam jing me spility. Ime spility lengdo langren ide long kemir jeng kedik hasi bela yang persya ke sarkar bat ka UCIL halor ke jing temu banti iau uranium ubada nak ne jaka inong alam ka seng bagi bahayang kilapan pa ke jing buram ime rengkat ke jingkut jingmut badale leru enam sya banti iau uranium nak ne jaka agni si la pelong ru ia ke jing dit bo sentio ba ke jing kema buram haulum jing tap jing ime spility lengdo langren. Kaya kaba kubur kaba karai kaba ngi kwa ban shem kum kesan kalong ba pipelat ya kita ki korsol pada alani pile kino gnuru harai tan kawai kaba ngi kwa pentikna bat kata kalong ba lem pile kuno compare harai kamenta ka jungi kalong ba bat persya in persya abai ya kaba dai pengi khon persya abai dan hajini si ne thu hi kami kawai ke jing artatun hapo jong kasabwa district bat kawai ke district bat kata kadam dan I bakadam kata ka geo scientific investigation ya kata nakalyang jong ka geological survey of India kala yo ka jing munjur na kata ka Ministry of Mines banle ya kata ka geoscientific investigation lani ban survey hapo jong kathai makorwat dan hakata isi survey indang lapet kursla ngui ba nalor bakile kata ka mapping kinle ru bandril ban ya kata ka pitting and trenching kabaki ong akten on way kaumud da kinril ba kata ka trenching lay kimud banle na kata bandril kala ban pe shadu 10 meter lani tam ya kata kadai ka jingtep kada ngitep dan hadim benglaya kata hadim benglawat banyak kidan gitu gibaon ba kadam jing ada EU kata ka Geological Survey of India bat kata ka UCIL bat hadim benglawat banyak hadim benglaya jingtep nilalap ba kumba ka UCIL ka penungkan ni kena ni hu na Department of Affairs kau penkam kena ni hu dan le research hani dan ong ba makam ta ban kakus kabaki pule endal ala pahdin kile ai report ke UCIL ka report ke balam ler ke bala syatit ke UCIL kumpa ka penkam hanti pore ka ni hu kum kata ka slam ban trekam jok ke UCIL ngimdan ka jing artatin ngidam kata ka jing artatin ba kala benlom habade berkani ka GSI ru nani ka Geological Survey of India namar ngadi thuhi bagane GSI hoy kila banau kumni muntai rengi haban sai namar kai kadau kadai kani ka GSI lani ka Geological Survey of India ka bahtarak ke jindan uranium ha Uttar Pradesh ha Maharashtra ha Chhattisgarh batkiwai jaka te nakalam ji kasan ibanru kajing perkhat ba kami kala bandai kata pre mining activity namar kumbaon tan ban pendai pergi kendon tan ban pendai pergi jenokam kila banle kene ke survey tang nam ta ban pendai pergi rukon haswa banti mapo kanda uranium tingla ajing tho sport deputy commissioner bagi ban ajing sai bade kene ban isa banan kwa ro ban penting kena
balara kadam kajing adai bat kajing ti mapo khando urniam nakaleng jungi dalele ru nginom ailap bakin ya sakmat habadai berkani gabanta so ai no phaisi gabanta ani gai hayeng jong imi seperti ismo ba hakum kali gaski kum gid khat jong seng kum gid khat jong kajat beliau kali ke kamram ke jonga jong pi iwe bangin ya ikan mau ya kum kali gaski kaba imi it la le ki kam ki barat ba nam ta jongi bro bat ngiso ba gin nyal bersem ani ka Pak Sem pemerintah begini ya kejing gong balen lagi buat ban keden kejing terwa ada sepak pau rei imsem la ino ya la kajong kaying kesam bak kesong katha kari kajat beri hibra kuai kinong keren ni sibun kimat kijura beri kuni benta sakmat bat abangwan menias nanti lepo selong mar selong lepo rang blang terter ken mau ya kipor kibaberswa apa bagi wan sini sepo kali kedong ngethan namta kini kimal kisu baper kam habale bakini kejing tu jong sarkar India berti uranium lagi kedong ngethan bat habang ya degelti kidon kibentang lang yo bagi tu khnai parkhat bakale tu kibentang papor bagi lang ya don kejing kun yeni abat kuai ka bor company bor lam nakhar tu kopor bat hatu kopor nasulat darsat bagi nasulat kaldaru kejing siat nagliang ke polis atau por ini rei di kam-kam nak randin hadu bangin na padlap yang kam isami na tu kajaka ting so keben sekadai ba habeli bukan kamat imla banlan ba image is seperti ide bakong santam idong prat nanti idong pengi bawana ya tak movement banyak kun persa habeli bat ini umat uranium